babu 3 darsu en dambugal tata bangal no yewta en as-sabru fi munyagol non no ton jayre no ton munyagol fi Allah ka tawata ko fi yo dina ka marsu ko fi yo baraji hebo dum ko munyal margal baraji jaasugol be ngore mun den bewa e hore dum bonna ma jaasugol wona aaden huldo reedu jofojo haqqeji makko din perda dum don ko jofo yaagal yalla wade munyibe hara o wadali en hulbe reedu qala Allah taala Allah no dali hibe addande en ayaje yogaje hollugol en munyagol no mari baraji Allah no yidi aaden munyotodo himo wonde aaden munyotodo o dali ya ayyuhalladhina kono gon dimbe ya ayyuhalladhina amanu kono gon isbiru munye wa sabiru baydo munyade ka surode ali imran wa qala ta'ala o dali no kugo wala nabilwannakumullah wallahi Allah subhanahu wa ta'ala on wala nabilwannakum wallahi men jarribu ra'yum bi shay'in piji min al-khawfi imurde kulol andeji wal ju'i hege wona ko sene duitanede min al-amwal imurde jawle addo ya marchandise ta ko ya yewi pirdi manana jawdi mago bonirida wal anfusi e perdirebol wonkiji sabu maygol jaatigi mum ma maygol musidɗo mum ma maygol jeyaaɗo ɓe ngore mum wattamaraki e ɓiɓɓe leɗɗe remaron kam moƴƴude kono wa bashiru sabirin Muhammad ma an jangowo fira an waajotoɗo weltinir kala muññiɗo on si heɓi gotel e ɗiɗo muññiɗo on yetti Allah ya weltinirama wonde moƴƴere molanade nde hunduko wolata no wodane woni muññiɓe wa qala ta'ala la dali innama yuwaffa sabirun ande ko muññiɓe ɓen kañum yoɓirte ajiram joddiji maɓɓe ɗi ɓe wayri hisabude koko altahi limugol julde nden ndeyɗa yoɓede innete way ko baraji tel ƴette tel jonnamo gorko tan innete ƴette baraji tel amma muññiɗo kañum tawi ko saabi Allah muñori ko nokkugol jonnamo limetake ande ko jilu woni muññiɓe wa qala ta'ala la dal nokkugo wala man sabara kala muññiɗo wa ghafara o yaafi ko o waɗa kon tawala himo wawi yoftade muññoro sabu Allah inna dalika ande ɗum lamin asmi ɗum ko jaaɗum e fiya kuuji pellitanteɗi si waɗe ƴettani décision ferme so wona ɗum wawata ka waɗede wa qala ta'ala ista'inu koni wallitore onon ɓe julɓe sabri muñagol mo mara muñal de dina kam marsata wa salati e juulugol mo juulata de dina kam marsata ande inna allaha naɓa ma sabirin mo nde muñiɗo dayima wa qala ta'ala la dal nokugo wala nabilwannakum wallahi ko ɗum woni min jarriborto on hatta na alama ha min andal mujahidina timmiɓe ɓen min koɓe moɗon wa sabirina e muñiɓe ɓen wal ayatu ayaji ɗen fil amri fi yamirgol en bisabri muñagol wa bayane ɓangegol fadule ɓural ko woni koye muñagol kasiratun hiɗe ɗuuɗi marufatun hiɗe anda kadi ko hiɗe ka alquran hiɗe anda e hadisa 56 noga e jeego afwan وعن أبي مالك الحارثي بن آسم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور كويته لابل بمعنى ونقول لابل لونغدال سلقو كدي ها لابا ونا لابل باندو ونا لابل بerne ko do fo hawtindira labangal shatrul iman dum ko fekkere iman woni aadal laabudo hara hebi fekkere iman walhamdulillah ko wiete kon alhamdulillah tamla ul mizan dum no hebbina sikeli on nyande dargal dum no teddina sikeli o moƴƴa non dumoɗen e wigol alhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillah ɗi konngoli ɗiɗi tamli ani ko hebbinayi ɗi aw tamla maɗi hebbinayi ma bayna samat konkon hakkude kammo ngol wal arde leydi ni hakke ko ɗi mawni wigol subhanallahi walhamdulillah wassalatu ko wiyete ko julde nde nurun ko annora dayginanayde neɗɗo on aduna e lahara wassadaka ittugol sadaka burhan ko dalil ko argument kono intervenana on tigi kala nambara mo heɓi kono wonana mo dalil o naata aljanna wassabru ko wiyete ko muñal e mbiya ɗum ko jalbendi aduna e lahara wande ko sabru ɗo wonɗe daɓɓutude yo Allah arsi ko en ɗi piiji wolaɗi o fof arsi kayen ko wiyete ko muñal wal qur'an janngugol nde qur'anare gollitirande duumonde jaatonde hujjatullaka ɗum ko hujjamano akhi wota en haw ko qur'an ko hujjama ma aw alayka ma hujja e dow ma yalla waɗan en nde hujjata o waɗa nde hujja e dow mi kullu nas yimɓe ɓen fop yahuduɓe dawa yaltude kono yimɓe dawayɓe ɓen naaɓe fof malete fa ba'i'u nafsahu no toon yeeyoyo hoore mum pes alegoy no toon faggitoytoɗo golle halkayɗe mo fa mo o teku ha o rinɗinamo o rinɗina wonki makko kin aw mo beku ha ma o halkake masalan yawɗo ñallude yettugo Allah on ɗon halkeke yawɗo ñalli rewde Allah on ɗon o rinɗini ko ittike e yiide rawahu muslim hadise no gay jeɗɗi wan abi sa'id bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu
huma anna nasan no yimɓe go min al ansar jeeyaɓe ansariyankoɓe saalu rasulullahi ɓe landina nelaɗo sallah sallam dokkal ɓe torina nelaɗo le ɓe fatam nelaɗo hokkori ɓe summa saalu refti ɓe torimo kadi fatam hokkori ɓe hatta nafiɗe ma indo ɓe torimo ha ko woni koye junngo makko lanni nelaɗo ko okka o bajjum ɓortotoɗo okka nelaɗo ko noon ara kadi na okkirgol diño ma kammare mbayagal ta ko ɗaɓɓugol baraji fa qala lahum o ma kandi ɓe hina an faqa tuma nde o okkitirno kulla shay'in biyadi kala koni kon ka junngo makko o inni ɓe he mi yeeto on noon ko ala lawade ma yakun min hayrin laatata ko immorde e moƴƴere falan addakhiruhu ma yakunu kala ko laati min hayrin immorde e moƴƴere wonde junga falan addakhiruhu an ko mi maratande e ga e mom mi manale go mi maratande mi añana on teddungal mom kono mɗo yeetade on hunde wotere oman yettatir kala ne finiɗo e jawle yimɓe ɓe yongiti e Allah subhanahu wa ta'ala yowti e julɓe ɓen yowi e Allah hoolori Allah ronki yurminkinagol e julɓe yu'iffuhu llahu Allah nefinaymo waman yastagni kala yondiniɗo yugnihi llahu Allah subhanahu wa ta'ala alɗinaymo waman yatasabbara kala munñiɗo yusabbirhu llahu Allah waɗaymo muññiɗo bimana Allah okkuraymo ka o muññoligol wama uti ahadun ata'an hay goto okkorta dokkal hayran ɓurgal moƴƴude wawta e ɓurgal afwan wama uti ahadun goɗɗo okkaka Allah okkali goɗɗo ata'an dokkal hayran ɓurgal moƴƴude o sa ɓurgal yaajude mina sabri ha yetti ko wiyete ko muñal kala okkaɗo muñal ɓurma haray o ɓurima kala noon ko okkaɗa ko ɓurmi sa ɓurrimo jawdi a ɓurimo laamu a ɓurimo ganda kala ɓurɗoma muñal haray on ɗon on o ɓurima muttafaqun alayhi yo Allah waɗe muññotoɓe muññiɓe e hoore ko duwa muññede kon wa nabi yahya suhayb bun sinan radiallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ajaban hino hawni li amri mu'mini fi fiyake o julɗo sabuna inna amrahu no fiyake makko ɗen kullaɗe fop lahu wonandemo hayrun ko moƴƴere ɗum perdi ala walaysa dalika ɗum latanaki li adin hay e goto illa lil mu'mini sowna gonɗin ɗo in asabatu seeɓimo sarra hoyende welo welo yaajende shakara o yetta Allah o townata balaje ɗen o bungata o mantotako fakana hayran lahu wontanamo moƴƴere e hoore moƴƴere jakka noon si on tigi bungi towni balaje ɗen wonta e bone wayno sahabatu seɓimo dorra o lorra e sattede sabara ɗon kadi o muñño o sunotako o wullitotako e goɗɗo o wi'atako goɗɗo waɗi ɗon kadi fakana hayran lahu wonanamo moƴƴere rawahu muslim o andi muñalngal no yeeso hino ɓaawa wa an anas radiallahu anhu qala wi lamma saqula annabiyu sallah sallam tumande tiiɗino e nelaɗo museni ndin jaala wonti yatagashahu lkarbu tampere nden hino suddamo faqalat ɓe makani faqalat fatimatu nene fatima maki radiallahu anha wakrabu abata wa karba abata e tampere baba e baba anno tampi faqala nelaɗo maki kono no woniri kono faamu laysa ala abiki ala e dow ɓenma karbum tampere badal yon ɓawo hande ba mara tampitata hande kadi falamma mata nde nelaɗo fatima qalat nene fatima maki ya abata e baba an ajaba rabban da'a o notike joni makko ko noddimo kon ya abata kaya baba jannatul firdausi ma'wa ko jannatul firdausi ni werde makko ya abata kaya ben ila jibril nan a ko faade e jibril woni komin wullitot woni komin ewata wonde a maayi falamma dufina tumande no laaɗo surrano qalat fatima nene fatima makka radiyallahu anha asabat anfusukum ene wonkiji mon ɗin weltike deeƴi an tahatu nde tawata on ombitoyi ala rasulillah e ɗo nelaɗo sallah sallam atturama mombila enne rawa al-Bukhari wa nabi zayd usama ibn zayd ibn haris mawla rasulullah giɗo nelaɗo allah sallah sallam wa habbihi heftuɗo nelaɗo allah o ko wiyete heftuɗo ko wiyete mawla ko siko a maccuɗo ammirinɗi nima sabi allah ko ɗum wiyete mawla haraymi woni mawla ma wa hibbihi e giɗo makko kadi wabne hibbihi ɓiɗɗo giɗo makko radiallahu an qala ɓe maki arsalat neluno bintu nabi ɓiɗɗo annabaji allah sallah sallam e ɓiɗɗo maɓɓe jiwogo ino ɓuura tan ƴinerigoy ko nene fatima kadi o nelno e nelaɗo o wi he ko an nelaɗo inna buñi ɓiɗɗo an kadi ihtadura gomɗi mayde nden tawimo a wala gohimo e dande mayde fashhadna wi nelaɗo ɓe seeno ɓe tawde e men ɗo fa arsala nelaɗo allah nelti e yuɓri usalama mono yaha janngoya salminago ngon e o yaha o yaqulu inna lillahi ande ko allah jeeyi
ma akhada ko woni ƴettude kon wala ho kanko waɗani kadi ma ata ko okkitiri kon imana ɓiɗɗo mo hokkumango kanko yeeyi ɓiɗɗo mo woni jaɓɓutude on ko kanko yeeyi wa kullu shay'in kala wonde indahu ka makko ɓeegal musamman ko haylajal wi'angal haalana nammo fal tasbir yo muñño o yi muñal ayi fal tasbir ko ngal wonɗe jangude film wal tahtasib yo yondino baraji ɗin ka Allah fa arsalat ilay on say jiwon neltiti e makko kadi tukusimo alayhi o wondi e hoore makko noon lay atiyannaha fi warmo wallahi baba ar faqama on sanelaɗo inni wa mawtayno wonde maɓɓe Sa'd bun Ubada wa Mu'adh bun Jabal wa Ubay bun Ka'b wa Zayd bun Thabit wa rijalun e worɓe buy radiyallahu anhu yallah wele ɓe farfi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ɓanta faade nelaɗo Allah on ɓe jonna asabiyu fay kum nawnu ko wonkum mayde kum faɓadahu nelaɗo joɗɗini kon feeji ɗi kaceeci maɓɓe wa nafsuhu tawi wonki fay kun taqa law hino dimbo hino yeƴo hino wippito wala wonki kin taqa law hito wippito fa fadat aynahu gitene laaɗo ɗen yuppi gonɗi fa qala Sa'd maki ya rasulallah ma hada kun ɗumni a wullay woni fa qala ne laaɗo maki hadihi ɗum ɗo wona wullandu bewre ni ma keferanka ko ɗum ɗo rahmatun ko yurmede ja'alaha Allahu nde Allah waɗi ta'ala to ɗum fi qulubi ibadi e ɓerɗe jeyaɓe makko ɓen wa fi riwayatinare fillaye goo ɓe maake fi nde Allah waɗi fi qulubi e nder ɓerɗe man sha'a ɓen ɓeydi min ibadi modde jeyaɓe makko ɓen waynama yarhamullahu hande ko Allah yurmete min ibadi e jeyaɓe makko ɓen aruhama ako yurmeteɓe ɓen muttafan alay goɗɗo na yurmeteɗo na muñil wa ma'ana taqa qaw koni ma'ana firo mum ay taharraku wonki kin hino memmino wata ɗo taribo hikki ɓiƴodira fi yaltugol wa an Suhayb radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala e make kana malikun laatino lanɗo goo fiman kana qablakum e ɓen jeyaɓe adimo on wa kana law latanimo sahirun bilejo falamma kabira nde kanko bilejo on noon o nawi qala lil maliki o wiyani lanɗon inni min qad kabirtu mi nawi fab'ath ilayya imminanan wolaman pay ko allimuhu mi janna ko ngasira bileyagal ngal tan mayu mi mayida e muɗum fab'atha ilayhi ɗon ko fewndo fir'auna la'natullahi alayhi nigo o bilejo ko bilejo fir'auna ni fab'atha ilayhi lanɗon imminani bilejo wolaman pay ko yallimuhu fi yo janna kum wa kana latino fi tariqihi ka lawol makkum ida salaka rahibun tawi woni fi tariqi ka lawol makkum ida salaka sikku ida salaka tayo o natani e lawol rahibun karamokojo tawiyojo kayno ka lawol makko karamokojo famuɗo dina fagada ilay o jooɗo noon takko on karamokojo seeɗa so feƴƴa ka mbilejo wa sami a kalamahu o jento yewtere makko ne fa ajabahu ɗum welamo moƴƴa fa kana lato ida ata sayra so ali ka mbilejo marra simo arde ka mbilejo marra bi rahibi o rewa ka karamokojo on tawa wa qada ilayhi o jooɗo takko makko so ida ata sahira simo arde ka mbilejo so ari ka mbilejo daraba o mbilejo piyamo saabu o leeti fa shakka dalika yehi ha wulliti ɗum ila rahibi ka karamokojo on fa qala karamokojo wi joni ida khashita sahir so woni a huuli mbilejo on tappiye saabu a leeti faqul haray ko yawi haba sanni a haali haray ko fami an on wonno accitali lan hande wa ida khashita sa huuli kadi halaka yimɓe ma ɓen taɓɓen kadi piye saabu a leeti faqul ko yawi ɓen kadi haba sani jogitike lan a sahiru karamokojo on hande mi hettake to Allah o andi no woodi toon penale dagiɗe goy on faami kaw na penande nden fof har kala fenande moƴƴinayde diina kam moƴƴina fekuji ko fenande poɗanayde ma antun nafoore e intérêt liɓayde islam ko nde haarmi andi ɗo karamokojo maɗɗin mo haala ka tawata wona non woniri kono ko poɗanay ka islam on nafoore fa baynama huwa ala dalika e nder ko tawi kon pay kon kun hikkum e nder o Allah haali ɗo ɗum ide ata ala dabbatin o rewi e hoore mum mum te hun ñande goo azimatun mawnu kon kada habsatin nas gonɗi kon jogitike yimɓe ɓe haale goy kañum mummunten kon kupi lawol boyi no wi ka tafsir yi ko boddi on yaawi ɗum kadi ndaaron toujours ka tafsir on alqur'ana on ndaaro e ka suratu buruji on yiyay nafoore mum ɗen donc haray miɗo yaññi ɗon embere komi faami koye mum kala ko tata on faamali ɗo on faamal toon on nodday ka numéro téléphone 63 60 53 09 67 même numéro 60 même numéro 68 même numéro ahabba ilayka tawi kon ko pii laawol ngol e yimɓe e on sumati
فقال اليوم هند عالم من أن الساهر ساهر هركم بلي أفضل أبور مؤجد أمير راهب كاكرم فوجون أفضل أبور مؤجد من أن لا هند فأخذ حجرا وجدت هير فقال يا الله ما يا الله إن كان سلاتك أمر الراهب كفياك كرم فوجون أبا إليك براي ديدك ما من أمر الساهر دي فياك بلي جون فاقتل هذه الدابة أو أوركم دابهم حتى يمضي الناس هافين ينهبك في إله الله وانغر فرماها أفري هير فقط لا أوري daabe wamba wama danna simbe ben feƴƴi heɓi hetti lawol mongol hande kadi fatata e bawarka karama koñum fa kubara o humpitimo faqala lahu rahibu karama kojo innanimo ay bunayya he ɓiɗɗo an antal yawma afdal minni hande eɗa ɓuuri lan moƴƴude eɗa ɓuuri lan kellude a ɓuuri lan jogagol iman jonno qad balaka min amrika gomɗi hewti immorde e siyake maɗa ɗen ma ara ha ka iwɗa ɗo wa innaka an satubbuta laara a jarribete ko andingol en mo wi'i ko Allah wi'i kon kanko ko goonga kan e peewal ngal e numɗal ngal feere o ala o heɓay sifa jarrabe ko Kaabu bun Malik heɓuno kon e o darsu men feƴƴinoɗo fa on sumati o wi'i fa in ibtulita sa jarribama fala tadulla alayya ta tindima ɓen fi ande ko min jannuma ma ko min yiruma a faami wa kana laati alghulamu fay kon kon yabral akma ila nden ñande himo sellina mboboɓe wal abirasa eɗama jam wa yudawi nasa emo ñawda yimɓeɓe min sahiril adwawi e dendanangal ñabbele hedditi ɗin fa samia humpiti ɗum nani ɗum jalisun lil maliki mbattulajo lamɗo o ngo kano laari gaɗama o wumino ko neeɓi humpiti kum paykun nde joni no sellinde fa taw addi e paykun ka paykun ko mbiyaɗa ya meldaje katira tan ɗuɗuɗe fakala ini ma ha huna laka koko woni ɗo ko anje ɗum kajuma omi moɓidiri fop mi ari in anta so woni an safaytani a sellinilan haray ƴettu ko anje fakala pay kon ko wimo daboro inni min la ashfi mi sellinta aɗan hay goto innama ashfi llah taala ande ko Allah teɗo to ɗum sellinta fa in amanta billah sa gomɗini Allah taala to ɗon lanni dawtullah haray mi toɓoto Allah fa shafaka o sellini fa amana billah ɓun ɗo gomɗini Allah taala pay kon kuntori Allah fa shafahu llahu taala Allah sellini mo ɗon e ɗon wona yahu ara on say fatal malika kanko bun ɗon ari haka lanɗon fa jalata ila yo jooɗi takko makko kama kana yejilisu wono wowi noon jooɗorde kono hande o ɗo waka hay e hunde fagala lal maliku lanɗo innanimo man radda alayka basarka kombo jonnutuma gite maɗe haala wi rabbi ko joomi a jeeɗo lama qala on lanɗo inni wiɗen ko firawna nigoy wala ka rabbunu gayri tamari allajo ko aranami qala wi rabbi jeyɗo lan on wa rabbuka e jeyɗo ma en ɗiɗo kala allahu ko Allah a jeeyala mi jeeyama en fof ko goto jeyɗo fa akhadahu o nangemo falam yazal o seerali yo abde boye mo lettamo hatta dalla ala alghulam ha kañ ko wumunoɗo wonti on ɓa tiiɗi pande lette ɗen o tindini fi pay konkon fa jiya bil ghulam pay konkon kadi adda fa qala lal malik lanɗon innimo ay bonaya kay wiɗa jeka noon gadi balaka gomɗi a hewti min siri kay gomɗi hewti min siri kay morde mbila yagal konɗa janngude kongo ha tata joni ma tubril akmaha hiɗa wawi sellinde ko ɗum woni bumɗe wal abira sa ɓe ɗama jan nangi wa tafalu hiɗa huwa ɗum e ɗum jaka noon a foori jaka noon a wawi ɗa mari hakkille wala pay kon ko wino inni min la ashfi mi sellintade adan hay goto innama ashfi llahu taala ko Allah to ɗon ko sellinta iyo fa kada o nangi kum pay kon kadi falam yazal o serali yu'adibuhu himo letta kum pay kon hatta dalla ala rahib ha kon kadi tindini ka karama kojon won ɗon ko ɗulle karama kojon huluno tawa yawadu kono tampere nden tiiɗi ha o tindini fajiya bi rahib karama kojon kadi adda fa qila law ɓe nanimo irji rutto rekilu andini ka iwa e dina ma kan fa ba o sali fadaa bil minchar o noddi seeranwal kanko lanɗo bewɗo keefeero on o landi yo seeranwal adde fa woodi al minchar seeranwal ngal waɗa fi mirfaqi ra'asi ka hoore njuburu hoore makko nden kanko karamokojo on ngal seera haali fa shaqqahu o sheekimo hatta waqa shaqqahu ha pecce makko ɗen ɗiɗi kala yaniri sengo ñaamo ngo yaniri ka ñaamo sengo nano ngo yaniri ka nano o muññi o rekilaali e diina men ka o rekilaali o yiwi diina makko kan enen kadi ndaari en yo Allah dandu laabi boyi si yehi ha hewtani en ɗo est ce que en tabita e diina men kan ka en perday yo goto kala e mo jaabano hoore mum an wonɗo lanjentade ka oto
ma a wonɗo lanjentade ka nder bureau, ma a wonɗo lanjentade ka nder avion, ma wonɗo lanjentade ka nder suudu mum, ma an waaliɗo ka danki mum, ma wonɗo jentade lan ka nder juulirde ko mi woliri ɗum ɓe anndi ɓeeɗo fof no jentade lan. miijitano hoore ma ɗon jaaboɗa ɗon an tun hakkunde ma Allah ko ɗum waɗata. summa jiya refti ko ɗum woni adda bi jalisil maliki, jooɗodaljo lanɗo on, batulajo lanɗo on, wi ɗon kanko ko Allah selimo. fa qila lahu, on kadi inna irji rutto andini ka iwta ka dina mo faaba on kadi sali. fa wudi al minchar, se o adda o darna ka karamokojo on darna ɗon, seerawal ngal waɗa fi mirfaqi rasi, ka hoore feccere hoore makko, aleggi ka tumbo hoore makko. fa shaqqahu bihi, on kadi sekirangal seerawal hatta waqa shaqqahu, ha pecce makko ɗen ɗiɗi kala yaniri nano e ñaama. summa ji'a bil ghulam, refti pay ko ngon kadi adda. fa qila law kon kadi wiyana irji rutta andini ko e wawi dina ma kam faaba kon sali. fa dafa'ahu ila nafari, ɓaɓe geri wargol mo ɗon ɓe ronki on say lanɗo bewnɗo bewɗo on, o jonni pay kon kon ila nafarin faade jama min asabi immorde sahabaɓe makko ɓen, immorde wondiɓe makko ɓen kanko lanɗo on. fagala wiɓe widabu bi yaade kon pay kon ila jabali kada wa kada, ha ka fello nokkel kaari. fasadu bihi, ƴawɗon e makko aljabala ka fello. ɓe heeɓi waɗi ɗum. fa ida balagtum, so tawi woni on hewti durwatahu ka ƴuugere fello ngon dow, fa in raja, so jaɓi ruttade andini o yita e dina makko ka, awa artude e makko. walla so wona ɗum fatrohu feroɗon mo ka ley, fadhabu bihi, ko ɗum woni feroɗon mo. walla so wona fatrohu feroɗon mo. ɓe waɗi ɗum fadhabu bihi, ɓe yaade e makko. fa saydu bihi jabala, ɓe ƴawde e makko ka fello. fa qala, o wi Allah makfinihim bima shi'ta, Allah dandiran ɓe kala ko faalaɗa, ko ɗum a molana ɗumi. farajafa bihimul jabal, tello ngol yeƴi ɓe kamɓe arɓe bugagol oyangol. fa sagatu, kamɓe ɓe yani kaɓe wonno ferade oya ɗon ɓe maayi. waja wahati yamshimo seppa ilal maliki, warta ka lanɗo, o wi no lanɗo. faqala al maliku, lanɗon inimo ma faala sahabaka, kono yiɗɗimo ma ɓen warri. faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah on dandilan boneji maɓɓe ɗin. fadafa'ahu, o yonnimo kadi ila nafarin konugo kadi no saabe ɗimmo e makko ɓen. faqala idhabu bi, yaade e makko. fahamiluhu, waɗɗinon mo fi qurqurin e nder laako. fatawassatu bihi lbahara, yawon ha tumbodo e makko ka nder baharu. fa in raja, so jaɓi ruttade andini o yiwta e dina makko kam, aw wayla so wona ɗum fanɓiduhu wayla so wona ɗum faɗɗude fuuhu, feroɗon mo ka nder ndiyam. fa dabu bi, ɓe yaade e makko. fa qala wi allahumma ya Allah akfinihim, dandan ɓeeɗo kadi bima shi'ta, sabu konko fa Allah. fanka fa at bihim safina, laana kam fekki e maɓɓe. fa wari ɓo ɓe yooliɓe dendagal. fa yaw arti yamshimo seppa ilal maliki, ha ka lanɗon. fa qala lal maliku, lanɗon innani ma faala ashabaka, kono ɗimmoɓe ma ɓen waɗi. fa qala kafanihimullahu ta'ala, Allah yoniɗan e maɓɓe. fa qala, o yani he ɗo ya yangitade mi yetoma, o yani lil maliki, lanɗon innaka an lasta bi qatili, kala ngal afirɗa wata lan warde mbe ɓurma. hatta tafala ma amuruka bi, ha huwa komi wonma yamirde ɗo kon. sa huwi ɗum noon a waway lan warde. qala lanɗo ima huwa, kon ɗum wonata ɗum. qala wi tajma on nasa ko ya moɓidir dendanangal yimɓe ɓen fi sayidin wahidin, e nder teere goto, boowal gotal, henere wotere. wa taslubani ɓortalan alaji e fempalan ala jeedi in e jullere. summa hudu sama, refta ƴetta dagawal min kinanati haraka ka nder bon fo an ɗo. summa dayi sama, refte waɗa ko ɗum woni lañalngal fi kabidil gaus, ka nder dagawal. summa qul, reftiya bismillahi rabbil ghulam, inde Allah jeyɗo pay konko on battu ngu fownana. summa mini defti fampaɗa lan. sa waɗi ɗum fa innaka an ida faalta dalika, sa huwi ɗum qataltani, a wawa lan warde. fa yaman nasa, lanɗo moɓinirino anda objectif pay konkon ko yokkum maayi, kono tawata go reddetine ne fop sil may nata dina. kanko lanɗo bewɗo on o anda. fa jaman nasa, o moɓidiriɓe ɓen fi sayidin wahidin, e teere goto. o salaba, o fempima Allah jeedi en e hoorede jullere. tumma hada refti o ƴetti sahaman dagawal min kinanati ka nder bon fo oya. tumma waɗa sahama, refti o waɗi dagawal ngal fi kabidil qaus, ka nder tumbere lañal. tumma qala, refti bismillahi rabbil ghulam. tumma ramahu, refti o fampi pay kunkun. fa waka saham, hande kadi dagawal ngal yani fi suduhi, ka ley endu makko, ka ɓernde makko legoy awa ka hoore endu makko. fawda yadahu, waɗi jungo makko ngon fi suduhi, ka ɓernde makko ɗon. fa mata, o maayi. fa qala nnas, yimɓe ɓen fof dali déclare, a jaka jooma kum pay kunko kum wawi warude.
pa an lamɗon a geri rewete ɗin fo wargol kumpay kon arunko amanna bi rabbil ghulam min yamiri jon kumpa min gomɗini jon kumpay kon ɗon Allah fa uti al malik lanɗon ara fa qila lahu ɓeynani lanɗon ara ayta ayi ma kunta ko laatiɗa kon tagaru hiɗa reno tono awa qad wallahi gomɗi min wondiri Allah nasala be ka jippike ma hadaru ka konɗa renata ko mi mana ko hulnoɗa kon taɓuɓu yooliga qad amanna simɓe ɓe mes gomɗini famara o yamiri bil ukhdudi gaawi yo ase bi afwahi sakaki ɗum wonɗi ko ɗum woni e nder gayɗe yiite fa huddat ɗin ɗi asa e afwan famara o yamiri bil ukhdudi gaawi yo asre bi afwahi sakaki ko ɗum woni e nder kundule laawi ɗin fof bi mana e nder dambuɗe laawi ɗin fof yo ase fa huddat ɗum asa wa udmira huɓɓa fiya e nder muɗum annira no jiiteli wa qala o wi mallam yarji kala mo ruttaki andini iwte dina makko kam faqi himohu untemo feremo fiha ka nder yiite aw qila lahu ma wi'anemo iqtam untano hoorema ko goɗɗum e ɗin ɗiɗi ɓeɗe adde nde tagore fa faalu ɓe huuwi kala landaɗo inna iwata e dina mum kamɓe ɗiɓa makko noon ɓe gerdi hatta ja'at imratun ha sonnajo go wari wa ma ha sabiyullah ha himo wonde bobohum makko tawi yurmede bobon kon ko untete kon kan riiti no matinimo e ɓa o haalanama fataqa asat o sattini an taqa nde o yanata fiya ka nder yiite o jaɓali wiide o iwata e dina kan kono jaɓali ande ka nder yiite kono ko yurmede bobohum kon fa qala lahal wulam on sahi payi kon kon innanimo ya amma kayo nen isbiri muño ko ɗum wonno ɓen ɗaɓɓude hadise on muñal ngal on andi ila fuɗɗuɗen ngal en hewtal ko yete muñal ka ko ɗum ɗo giladi sewil juutugil ndi ɗum fof ko sabu nde halfere ɗo ya amma kayo nen isbiri muño jaka ɓeeɗa fo ila e karamokojo on ha e bunɗu wuntuɗo on ha e paykunkun ha untaɓɓen kanarite fof jaka ko muñal woni sabu yoɓe taɓutu e diina maɓɓe kan jaka o wi muño fa innaka no an ma ɗum fa innaki no annene alal haqqiɗa e hoore gonga o muñi o untaka nder yiite rawahu muslim on faami ka heɓe firande en kalɓe feƴƴuɗe ɗe feƴƴunoɗen sattuɗe ɗe feƴƴunoɗen ɗen o andini en jannguno toon inɗen ɓe yaade makko ila durwatil jabal ha kawre ƴuugere fello ngo heɓe firande en noon ɓenni durwatul jabali ko wiyete ƴuugere fello ngo alahu ko ɓuri towdi e makko kon wahiya ɗum noon ɓe kasiri dal ko saabu ko daali on masa kon ley almujamati mo toɓɓaka on o dammi ha e saabu waɗugol mo tural no selli kaw wiye durwa no selli kaw wiye dirwa wal ɓurɓuru ko wiyete ɓurɓuru ɓe dammil ƙafa en saabu ko ƙafa jiɗi ɗiɗi waɗa kon tural naw on mina sufun ko fosongoji ya ɗum e laaɓe asaidu ƴawgol ngol huna ɗo e leydi ndin ɗo ko yeppay kon ko wi kon terrain huna ɗum al ardul barika ko leydi hemtindi yahe e are al ukdudu gaawi a shuɓugu koko seeka fil ardi ka leydi kannari wano caangol asari tosogol mana jooli wa udurima huɓɓa ko wiyete ɗum ɓuuɓiɗay ko huɓɓa wan kafa at ay koni ɗum in qalabat wayliti taqa asat ko wiyete taqa asat on ay tawaffaqat o dari o darti o sattini wajibunet o woɗɗiti e untagol ngol ka nder yiite ko ɗum wiyete taqa asat وعن أنس يتام أنس رضي الله عنه قال وفي مر النبي أن صلى الله عليه وسلم فئر نبي امرأة صنع جتبكي مولا عند قبر اتقوا قبر فقالوا اتق الله هلا واصبري من يدا أي جك سما يرام كدي كم يلوال لتورتا سكايا ومنياد أي كونغال منياد ون عند فقالت صنع جو إليك أني فوتي تلاياندي فإنك نساي دبي أدو يوم منيو لم تصب bima bi musibati ko ɓa heɓal masibo ngomi heɓi ɗo ngo sowona ɗo an tigi anda ɗum na ko muñoto walam taarifu tawi noon o ɓantal guite makko ɗen o yine laaɗo o andetimo ko ɗum waɗi so jaabi sifa ko jaabi ɗo ko fa qila laha o innoyano he andi o mo jaabiɗa innahu nabiyu sallallahu alih w sallam ko woni annabajo Allah on ngoy fatat baba nabi o ari ha ka dambugal ne laaɗo on falam tajid o tawal indahu ka ne laaɗo ɗon bawwa bayni aynoɓe ɓen ɗiɗo dambugal ngal bimana gardiɓe ɓen ɗiɗo فقال تو إني لم أعرفك محمد نلادو من عند تعلم نانن كدوار سمي جابي نما كن جابيكم وفكت تيجا جون ممنيك مجابي فقال نلادو ماكي نو إنما الصبر عندك ويكتي منيقل إن الصدمة الأولى كاو بونسون أرانو كأبن من أرانو منيو راسا بيالله كدو يتي منيو ساكيها مثلا فاترانو هي يبقى واتي مويده
muñño ɓa wulluɗa a wulla o artata muñño ya tawi ko ɗum ɗo wawi muññinde andi oɗo ko fiiɓa feere ala muññori ko masalan tuwiɗe ma sumiraɗo ɓe wimo ɓa wullata ha ɗum watto ma ha ko wujjaɗa arta so tawi an ko tuma ɗi haalaji ɗo watte addete muññoɗa harayno holli a muñña ko wiyete muññagol ko waɗa tum muññoɗo muttafaqun alayh Allah waɗe muññotoɓe kono mi torki kadi Allah yo waɗu jarrabuyeji men ɗin tawa ko welɗi muññade ɗin wotaw jarriboɗe en mettuɗi muññade ɗin so wona ɗum no hulɓini tawn tigi yeddu allahumma amin muttafaqun alayh wa fi riwayatin li muslim ari filla muslim hay kom ɗum o sonnaji wonno wullude tabki ala sabilillaha hay ko wonno wullude koye hoore bobuhum makko sino keeti haray musidɓe julɓe daiman wa abadan woni muññotoɓe haray ko ɗo woni ko darsu en on woni ko lanni wallahu ala wa alam kala ko tata faminiki alhamdulillah en yetti Allah kala ko tata faminaki haray on nodday ka numéro téléphone ji ɓeydo landitade komi faami koye muɗum mi waway on famintinade comme faamali kum e muɗum mi ɓeyday en landanade mi tefa numéro téléphone on 60 53 09 63 même numéro 67 waɗon ɗon kadi même numéro 68 waɗon ɗon kadi même numéro e haray ko ɗon ko darsumen lanni kala honko hankare ko nan ɗon ton wallahi musidɓe julɓe on yaafoto wona eɓɓande an mi eɓɓay mi hulana tum mbere jemma kono la budda hitoji goo yollitoto e nder mum nde tawno nokkure weddinde ala ka wawen jooɗade ko hakkude ɓeygure nden woni ko ɗum wona jooɗede jangge haray on yaafoto musidɓe julɓe kala ko famini toon haray min Abdoullahi kala komi tori ko du'a wallahu ala wa